سلاف تماشاوانین هیجا افده میوه خوش شدی بیتن جرکادی به هفراگه هشتین جبو خلیکه کادی ترجه برنامه بیراپورت بله وکو هرجار لحفتی یا بوری داکو بزانین پیام نیرن ما لباجر دهو که او در دورن باجری چراپورت برهف کرینه اما اینو گل پیام نیرن ما هیجان بری چند سالان پروژه که بازرگانی لجه پانزینخانه تا خیگلی لواجر دو که آتیه درست کرن. لجه بر نبنه جهبونا آخاوی جهی چندین خانین ولاتیان هاتینه حرفاندن و حتی نوکه خدان نوان نه هاتینه قربو کرن. پشتی خرابکردن پانزینخانه آگلی بازرگانه که دست با آواکردن اوی جهی کرد به مرمه آواکردن آواهی که بازرگانی لیجبر کو آخاوی جهی نه آبنه جه و مترسیا حرفین لسر بو چندین خانین ولاتیان حرفین و اوه بودم چندین سالان هتانو که چه چاره اک بونه هاتیا دیتن و خدان انفان خانیان نهاتین قربو کرن خودی اوه 4 ساله و اوه نه سحبه تجاریه نه مسئله یا حکمتیه آنجی کمیثال مدرسه که بالعکس مدرسه اوید فو آخرت خراب کریم پیخمت مشروعه که تجاریه و جا که ام نزانین اوه 7 مالن یه در کتین در بدر بین 7 مال دی پتر جی خودی ایجار دست نکفن خانیت ایجار نینن هکه اوجی در رون خودی اوه که سرمدا کریدارت ویری و کریدارت وی خانی و خانی نینش ویری براویتن یعنی بخوینت بینن ریکی و ویدی و ما درو کنه هر بری انتخابات چوی ترمه هاتن حفاره کینات دا شفره کوب چک شارع چک رو گوتی خلاص هم دیده صافتینه انتخابات خلاص اوجی خلاص دیگه هر رو بری چند دکه خود من باب خوی بریه بلد یه گوتی کتاب کاتیش دف سرو کی بخو کا کتاب ما کتاب دیش دف سرو کی مانی بلا بتا محافظه بلا بتا بلدیه کا چه به مطلعن بلا بیجنما بابو دی بو هو کینان هونا کینا دام جبزانین مشكله ماجي الفيري اوك جماعه خرويا او خاني ماجي بيقوي امو البر كادنه جماعه حف جيران ما تاتين اك شوام الشهيده التيم بيقوي خرد بتشيجت هين واف محل جالي جي جالك مازنا بيقوي خر ريق نموينه ريق شارع اكيد 4 متر ما اك دي تشيت يعني اف محله ما ساقط بوي هر واسا خدان انوان خانین که هاتین حرفین بو بادینان سادان دیار کرن که اول سروی چند ره کفتبون که کریان خانین وان بدن لی اوه بو دم چندین حیوان کرین وان نداینه ددمه کی دا اگر کرین وان جبدنه چند حیوه کانجاره کی ابتنه کریا حیوه کی دنه ما ما بدايات سوز داما قلت دبوا بشتيت كان دو طبق دبوا تاع خانيتوا تعويسكين ودكري واجدينا حتى ام خانيتوا بواتشتكين يعني هزرا ما كريما قلت بين شيء واشش شيء وبابو هر الصالك ذكرنا دو طبقة هذا الصالة شارع حال ما وانا هصايا وجاوي نبينا ما وانا نزانت كاشانا أبيت آوات كن يعني هر جارك كريدا ما جاوت خو يتمش كتين ندري حتى كريدا يا ما وبحال ما ويا وشش شيء وز كرينا داما على أساس وعد دابي دهي كريب دتما تلفون كري قلت مكري هاي وكي يعني ما قلت أمس تناورجين حال ما هذا يا ما ممكن لكن ما مودي چكن ما شمنايت ما دوت حكومت كردستان بو مشاركي لبكت هر کی در بدر هر کی چه اجاره گیره بدون دی اجاره بدین جار دن و جار نادن و هر وقتی قرار شامل برداری که مالت وان حتی اجاره مندن همه يعني كذب ما ناقد يعني دي اجاره دي به هيبه دين دي بيتا 4 هيبه دين نادد دي موعدي تو روزي نادد دي هر روز چی نوری نادن جه آلیا کدی و خوینکار نوی تاخی گازنداوی که دیکن کل دمی دشنا خواندنگه آستانک لهمبر هاتنو چون اوان هیو نشین بجنا خواندنگه لورادا خاطر جین پیوندی دار دیکن آریشه اوان بو به تاچاره سر کرن حال خودی ابتنا مدرسه خواهم خر بینه تاقن هم نرسه چنه مدرسه جی امشنا مدرسه مع المشروع مدي ام خر بينا تاقن يا مو بلو في تشكن مون بتيكم موضوع خريط راخها ما تشوت في روين شنا سيريو دين دي واسطيه ما في افريقيا ما خوشتره بلو ما في رقي تشكن ودرو بينا بر ام ناشم چینا مدرسه ام حتی ورد مینا تاقنه رو اما خود ام حتی ورا کم فيرو چین ام خر بينا اف فيرو خر تاقنه حتی ورم چینا تاقنه رو
هجی گوتنی اوه بودم چندین سالانه پانزینخانه آگلی هات یا خراب کردن به مرم آواکرنا پروژه که بازرگانی لهتانو که پروژه نه هات که تمام کردن و اف چنده جی بویا جه ناراضی بونا خلک وی تاخی. تماشاوان نیجال دور شیخانجی و اکی همی دورندین هرما کردستانه گیروبونا موچین فرمانبر و پولیس و پیشمرگان آریشین مازن بو بازاری درست کرینه و بازار شیخانجی و اکی بهیه که بمری لحاتیه. وەکو هەموو دەڤەرێندن لە هەرێما کوردستانê devera şêxanjî wekû herdem di nav her arîşeke bêhter duristkirin heke ew arîşe li welatekî biyanî bit devera şêxan bê beher nabit ji wê arîşê. Lewra gîrobûna moçên firmanberan û polîsa û pêşmergehan arîşeka mezin li bazarê şêxan kiriye. Gerek tesîra li xudan dukana kiriye çimûş berçê heke ratib ne min pare min ma xudan di çawa kiriye di çawa yên di çawa kirin di çawa de qala kirin. بجا هيك راتب همانا تقريبا شيكاما ده هيش تخوش تربيت راتب نداينه طبعا تاثيرات كات تاثير الشوليت كات والله ما تقريبا شولي ما الروس يعني والشول عام المنطقه خري شول نينا خري الروس هذا دو هيفا سايفا راتب نداينه نا بيشمرغان نا شرطه نا راتب استلام نكرنا كراتب ندنا بيشمرغا وموظفه طبعا شول دي الروس عارم دي كيري بارايني دي كيف مصرفي كات د دمکی دا وڵاتیان کوردستانی لهویا دروستکردنا حکوومەتەکە ئێگرتینە و بۆرینا بەتریژی پێشمەهان لەسەر هەلبژارتنان لە هەتانها پارتین سیاسیین کوردستانی بە بۆستان بەدمژولن و ئاریشەن وڵاتیان هاوێتینە پشتگو هاوێتن لەورا ئاریشەن نەبوونا مۆچان مانگ بۆ مانگی لاواستر لێت هێت و بە چەندێژی دلگرانیەک لە جەم دوکاندارên شێخان پەیدا کردیە. ئەکید هەکە پۆلە نهاتە سیکێدا تاثیر نەدە دوکانداری کردن دل هەمی کەسێکەتن دل خێزانێکەتن دل دوکانداری کردن دل مقاولی کردن دل هەمی کەسێکێ دەکردن سبب چ کوموچە چینکی پارەت سیکێدانینە بەرین و کە مەسەلەن نەکە ڕۆژی تا 10 قطعه فرودبانە ئەوروکە حتا ئەدی تو 5 قطعه نەفروشی هەکە تا 5 قطعه فرودبانە تو ئەوروکە 20 قطعه نەفروشی دي نسبة سوق عامة هكا راتب نين قالك أشخاص تسوي راتب عيش بن هكا راتب نبتن عاري ورا تأثير أيدي هبت بعد شكل هكا أز بدينا دم يدي بدينا دا تمن لشلي ما حموا سكنت ويش دي سكنت دێمینت بێژین گەلۆ هەکە هەرێمەکە وەکو کوردستانی خۆدان بسەدان بیرên پترۆلێ بێت و فەرمانبەر و پێشمەرگە و پۆلیسێ بێمەوچە بێت گەلۆ پارەوێ پترۆلێژی گیروانێک کێ بەرپرسیدا یان ژی پارتا سیاسیدا گیرۆبوونا موچێن فەرمانبەران و پێشمەرگان وەل بازارە شێخان کریە وەکو فاتحەکە بێمری لێ هاتیە لەوڕا داخواز دەکەن و بزووترین دەم چارەسەری بێتەکردن موچێن فەرمانبەران و پێشمەرگانژی بێنە دانان ئەکرن دەروێش کەناڵێ بادینان ساد قەزا شێخان الدیف بریارکا نیا ریوبریه هاتنوچونه او ترومبیلن کو جمارن وان بیانی هاتنوچونه لهرما کردستان دیکن شنابید زدتر شش حیوان لهرمه بمینن لباجیر زاخو هجمارکا شوفران خرفبونه کا نارزیبونه انجام دا. بریارێکی دا ترومبیلên jimareyên biyanî bo hatnoçûnê li Herêma Kurdistanê dihêne qedexekirin û li dîfûyê biryarê divêt her trombêlek ji 6 heyvan zêdetir nemîte li Herêmê û 6 heyvendî jî divê li derve bimînin. Ji ber wê çendê jî xwedanên wan trombêlan xirvebûneka nerazîbûnê li Piradelal li bajêrê Zaxo encam da. Li vê kombîne yê nerazîne ku ev biryarê hate danê 6 heyva siyarewî lazim e neyê te di vî welatî da. Ew ji xelkê vî welatî ne yani ew ji kurê di vî welatî ne. Ewana rojekê xwe li vî welatî kirin xudan pare bo xelkê xwe henartin ailê xwe xudan kirin. Lê vê gavkê belkî net îmkanê wan da min ku bişin bixwe sêyarekî ji sıfır an sêyarekî giran li vî welatî da bikiritin. Ev cihê qerara derê xistî biçekê rehmê şeab em ji ew şeabin ehmêtin intîfazê robîne ما في أودية إناي وجوده لازم آری کاری بومه جابتن خودم چنه گمرک هش کوی که غریب تیتا گمرک و صابت معاملات القلمت کن أوروبا بتودي بس أو سيارة ما هي أو سيارة جل ما كده حيجت
يعني ما تشتش مدينه روسي ما نا تراد ما هي نا كاسي شو هوري كوريا ما كريا او سير ماي او سير جهر ده هيفا بين امدين هندا جورجي ده هيفا بترجي دمينتن ام قرامدي جلای خوش و ریوبری آدنوچونه ددت دیار کرن اف بریاره یا درسته جبرکو نسزاهه و نهاتین تومار کرن وقو پولیسین ترافیکی ام لاینگیر بجه اینانی نه تنها ام دیرینما وکولاتی جبجیکن برجاندید گشتی بوما پتر برچافترن وقو کردی ترافیکی چرینمای بوما نهات نه افرینمایش آلیه و جن شولجوش آلیه پروژه خدمت گذاری حکومت هریما قصانی با هاتیه و شاندن تنها بو گمرکا افریقا بو گمرکا ابراهیم خلیل دیده برجه سکنه لدیف آماره که نزدیکی 14,000 ترومبیل بیانی دنا و هریما کردستان داهنو روزانه هادنوچون دکن خودان وان ترومبیلان جی دبیجن بوچی لدم اینا نوانا اف بریاره نهاتیه جیبه جی کرن زیروانگولی کنال بادین آنساد زاخو تماشاوان هیجا لحفتی آبوری گنده درش لسونر نحیا گرد سینه عرفده که گرگان هرشت کنه سرپاز ولاتیه کی ده انجام دا 105 سرنپازی تنه شناف برن. لشوابوری و لگونده درش سبب ناحیا گرسین گورک هریشی سرپازن هاولاتیا کی دکن و زیادتر ل 150 سرنپازی دکوژن و بریندار دکن. اف بویره لدمجمرن دماهیا شوابوری رودا یا وجوده که گرگان هریشی سربرخن ولاتیا کی دکن و اف بویره 4 سالن بوری لوی گونده رو ندایا و بو حالت ایکی دیتا اجمارتن که گورک هریشی سرپازن وان بکن. والله او صحبتا برای اختیر دابون تو حساری دا گرگ هاته بوی راستی و دری خسته بون 200 برق بو ممکنه 6 ما بید خری خوارده بون کلو کرومیو کرد برای سوبیان برای خویده کوخی دابوینه مروی بردای پینه حسی اینه برخلوی کوخی و عطینه داری و کهده افزویره 200 برخه 6 ویلی در توی لو شيء يستيش سبيه هندك برين داره هندك وي ترقي هندك وي صوهتا وحدودي منطقي خريوي جيرتينا بهاجرا شبيدي كاد غورك بهاتينا دو غورك بينو كدينا نابر خانه خادينا كول ده تقريبا شنو داك وي جور بكشتينا ودي دري خسته بلدي افزويره همي بلاف كردينا وي تقاندينا وي بقاند وي بلاف زويره كده خالشي غوندل دو داس فارسه وي جريندنا اقاره هندك کلاش و دیتینا و تقریبا 215 برخاتن 6 برخه کی ماید همی کوشتو و بریندار کرده بنگه فیترنریا قدسین جی بو هفکاری پازن ولاتی لسپدهی لجه رودان برهف دبن بوچاره سرکن برخن بریندار بله هر وکی ام هاتیا گهدار کردن کو سپیده حالته که ریدال گنده درشه اما کی بنگه فیترنری قدسین هاتین کو ریدانکه گورگیاتیان و پازیوانو تقریبا حتی 200 سرت برخانه سی حتی 40 سرا بجنید بریندار بی و برینیتون هندکال باشن می چاره سر کرو بردوامن و هندکاش برینیتون ند باشن و نه چاره سر کرن و تقریبا سی حتی 40 سراش یل ناف چوید مری و هندک چو در و الگوندی و خلکی گوندی چوی بینی تا و هندک او به حالته کبن لدیف گوتنن ولاتیان زیاده ل 30 میلیون دینار انزیام به برخنوی کفتینه که سرجموان برخن سال بون و هیوی خواستن جلای حکومت و دستگاه پیوندیدار قرار بو اوان بهتا کرن. اسماعیل آکری کانال بادینان سات گنده دراشل ناحیا گرسن زدباری ترخانکرنا بوجه کامازن بو قضا شنگاله لحتانو که حکومت به هر دو با جروانین خوبه لیوی قضای چه جهنگ اشتیاری درست نکلینه والاتی جی نچارد بن قصدا نینا و دهو که بکن بو گشتیاریه دگل دستپیکا ورزی بهاره لروجانین بهنودانا خلکی شنگال بکوم قصتا چولستانا دکن جبو بوراندنا دمکی خوش لنبونا پارکا و جیهن گشتیاری و خدمتگزارین دستپیکی لقونتارا چای شنگال زیدباری روتیاوی او دلگران کرینه
خودی داخوازی ما مدویا وان شارعش مرة چقدر عدل كان برو بهاريات شيا وانها مقلابه هاتن تايركي ما بهنشرب ومدوي تكرم هنك مرافقين سفري تشيكنش عائلة وان را وما في وسخي وان مالفان علاقة وان كل ما دكاوي كافيني وسخي داني بان آفيش بان تيدا چه طرف خود براستی مدوی نهانه که دارت بدرش مرا چان بانه و جهه کی سیاحت بدره فکر بانه یعنی مرا تش چکر بانه ما هات با خوانه خود بنده خوار باو و براستی مدوی عالم تدبنی همید بروجای همید سیاحت او گیم او براستی آفنین الفدره و مدویش مرا من تشتگی هجای وکا گودی چه بکنو چای شنگاله گروز بویا او 366 کهنجی پتریاوان چکیاینا دار و دارستان دحل و رز برونه مانه ودچن خلق جی جزاف کرنا کسکاتی و درست کرنا پارک مدرن و جهن گشتیاری لقضای بهوینا خود برا معامات تبینی نعو جزامات شکی بیشه تمات تبچاوی خود بینی قناو سایا نه داره نه آوان و نه ریا حتی طرف لگه بزورا بلا ما تینا بیدری و حمی کورین بر شارع مرا چه بکن بر دارا چه بچینه بر آوی بینه خدمات شنگال نينا جهه ونشتري نينا يعني خير همك برنا او تشتاق نينا جهه سياحي نينا طربين ناشن كذا يعني نينا خدمات نينا يعني سياره بزوره شيء جهه ونشتري زیدباری نبونا فرمانگاه که گشت و گزاری لقضایی تانوها اداره حکومت شنگال به هر دو باجروانین ویوا و پشتوانی حکومت هریما کردستانی و نشیایا یک جهی گشتیاری لقضایی درست بکد وکو ولاتیان دیار کرین جهن پیوندیدار و کسکاتی نت لیکن علی شنگالی بادینیاسات شنگال لناحية شلادز بايجر نبونا باركا ترومبيلان شوفر نچارت بن ترومبيلن خو لناف بازاريو لهمبر آواهين ولاتيان نواستينن اوجيد بيت ايجر بيزاريو دلتانگيا ولاتيان جاگره کم ترخمی علایان پیوندیدار ده هیاما چندین سالانه خودان دکان و آکنجی نزیک بازار شلادزه جاگر راوستاندنا ترومبیل لهمبر آواهی نوانو دنا و بازاری دا بیزار بوینه. نبونا پارک که راوستاندنا ترومبیل لسنتر ناحیه شلادزه. شوفر ناچار دبن ترومبیلن خول ناو بازاری و لهمبر آواهی حوالاتیان پارک بکن. و فیکجی بوی اگر تکدان آرامی حوالاتیان و پیدا کرنا چندین آستنگیندی لدم انجام دانا کار و بارن خوین روزانه. افجا حوالاتیان به ریکا کنال ما داخل جلایان پیوندیدار دکن. کو پارک راوستاندنا ترومبیلا لشلادزه درست بکن دا کو ایدی شوفرن ترومبیلن خو لهمبر آواهی نوانو لناو بازاری دا پارک نکن و اوجی جوه آریشه قرطال ببن مدفت حکمت ما گرجا که چکت چونکه جه سیرا نینه هیچ یعنی شوع رئیسی نجده و نه بازار دا جای ازدحام گله چید بیتن مجد خوزه حکمت بو ما دیفشونه که بکد بو گرجا که لو چکت کو مروج مهم بیتن بس شرازه چیکار راز نینه یعنی ما خوشینا مرما خاصا فرعی هرو سیات هجنا فرع ما دا خاصا نه عائله نشبینه ده هیدارم شراوانیا شرازه بیت گراجه کی بو ناحیه شرازه عمل کن داف سیاق استا و گراجه بکن برو بالنسبة للسيارة إيك ما جهة ترومبيلا همود بني رانين السيكيدا وتدبيني هذا فرع رئيسية آخر خضان دكانن إيكش ما سيارة خو بيني بعد يدكان ما جهنينا شكو بو سيارة تاكل بيجن يد بيان يوتهن جام حس كان داخازت يعني حكمت ياكل بيجن صح كان رجعي صح كان جراجة جل كيري پیدا كان أكل بيجن ناو دستواتايا دفع علما كنت بيجن علاجك أم شيء بخو علاجك بينادر أما چنا كنت بيجن سيارة خو أم بخو نزيكه سروک باجروانی شلادزه دیار که گوده پلان دای آوایی که بازرگانی که جه 5 قاطان پیک ده درست بکن که 2 قاطن جوی آوایی ترخانکری نبو راستاندنا ترومبیلا بله تانو که چه پارکت راستاندنا ترومبیلا ناو بازار شلادزه نبوینه ما کریت پلانه که دابرکو و برهنان ما دف و برهنه را که کود بنایت که تجاری 5 طابقی چه کتو و مال سر فرض کردی که 2 طابقه بنی بکت جهه راوستاندنا ترومبیلا بو بازار شلادزه تیزانی که مازنترین بازار لدور آمدی بازار شلادزه
و روزانه صدهان حوالاتی لدورن جدا جدا سر به قضا آمدی قصد آوی بازاری دکن و جاگر نبونا پارک که راوستاندنا ترومبیلان شوفر ناچاد بن که ترومبیلن خول نوا بازار و لهمبر آواهین حوالاتیان پار بکن و پیکجی بوی اگر دلگرانی حوالاتیان افجار درست که ناپارک که راوستاندنا ترومبیلا ده چندین آریشن وان حوالاتیان چاره سر کرد. اسام عبدالرحمن کانال بادینان سات ناحیه شلاد زین. بلهجان ده برف قزا آکروچین به خمد ساختگرنا کلتور و فلکلور کردی خاندنگی ها بیرهات فیستاوالا که هنری و فلکلوری ساسگر. و نشاندان کلتور فلکلور دور خو تایبەتمەندیە کلتور دەڤەرە نەقەبوو ئامادان خوێندنگەها بیرهات ویستەڤالێکە کلتوری ساز کرد بە بەشی دگەر سەردەی ڕەوشەنبیە دینارتێ divê vîstevalê de çendîn karên destiyên kulturî û jiyana berî nihaya gundan û karên rojane li vê vîstevalê de hatbûne nîşandan. Me bes pê vîstevala hunerî û keltûrî pê nûkirneva keltûrê me ye nîşa qutabît xwe bidin kanê bab û bapîrê me çawa jiyana û çawa şiyana hindek kara ew ji bi xwe diristkin û jiyana xwe pê rêve bin û ferqekî jî biketin nebeyna wê jiyana hingî û jiyana ew da. Ev vîstevala pêkhatiye li çend an ku dibêjin vîstevaleka kulturî hunerî ye. Ya hunerî pêk têt bi merazê fotoya ew êt ku giyayê siruştî gel giyanleverê siruştiyê ku devera neqebiyatiye û pe yê dîkeş di karê destiyê qutabîya karê destê qutabîya û gel huyet fêrkirinê û tiştê zanistî. Her divê vîstevalê de sereraypûşîna cilûbergên Kurdî çendîn karên folkloriyên kurdûwarî hatine nimayişkirin ji bar xwendkanan ve. Her wiha pîşangeheka fotografî hate vekirin. Digel berhevkirina çendîn xanên kundewariyên devera neqebû amadan. Ew birîtiye li hindek îş û karî keltûrî kurdewarî ke yekem car jiyanî bab û bapîran man û dapîr û dایکەکانمان ئەو جۆرە ژیانە بووە وەکو بە زۆری داربەکار هاتیە لۆ ئاگر هەرکردن و ئاگر پێ بکەن و شیو لێنان و نانکردن و ئەستوک و ئەو جۆرە شتانە داریان بەکارهینایە. هونەرمەندên deverê jî sererayê razandineva vîstevalê bi stranên Kurdî xuya kir ke sazkirina van vîstevalan karekê giring e bû zîndîkirneva kulturê Kurdî taybetiyê devera nehlê û neqebû amadan. Netewê me zamanê berê yani heta me wextekê nêzik me bi çavê xwe dîtê yani jiyana me hemiya wekû netewê Kurd yani nabêjim tenê devera neqebiyatê belkû netewê me yê Kurd hemiya jiyana wal ser va tişta biye bi ser vî keltûreyê ye yani ev alate aliyatê yani emrazê jiyanê bûyne karînanê bû jiyanê. Zîndîkirneva folklorê Kurdî di nav vîstevalên qutabxaneyan xwendingeha de nebitin pêtiviye. Li ser demekeke folklorê biyanî li ser folklorê Kurdî zal bûye û pêtiviya sercem layan hevkar bin û wêyekê dubare folklorê Kurdî zindî bibîte ve. İsmaîl Akreyî kanalê Badînan Sat gundê amada li devera dînatê. تا جوانکی دی به هفراشت بین خواست که هوا